iz dana u dan s patrijarhom Pavlom. Bez pričašća hrišćani smo samo po imenu. 24. februar, 9. mart. Obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. Vaša svetosti, da li je za spasenje dovoljno da se čovjek redovno i usredno moli u svome domu ili je potrebno i da dolazi na bogosluženje da se redovno pričešćuje? Makar iz osjećanja dužnosti, pored svoje lične molitve, vršene nasamo, treba da se nađemo i na zajedničkom bogosluženju koje je Hristos takođe naredio, rekavši gde su 2 ili 3 sabrana u ime moje, onde sam i ja među njima. Matej 18:20. Za iskreno verujućeg hrišćanina zar može biti mala stvar da se nađe u broju onih među kojima je Hristos? Bez takvog rasuđivanja teško ćemo stići do osjećanja potrebe redovnog pristupanja svetoj tajni Evharistije, koja za nas znači život i vaskrsenje u posljednji dan. Jovan 5:53-54. Teško ćemo shvatiti i drugu neophodnost da svetom pričešću pristupamo što dostojnije, jer koji mu pristupa nedostojno sud sebi jede i pije. Kako opominje apostol Pavle, 1. Korinćanima 15:29, a bez toga ostajemo samo nominalno hrišćani još sa zatvorenim vratima srca i duše pred kojima stoji Hristos i kuca. I njegovo kucanje ne čujemo od vreve sveta oko nas i u nama, ili ga čujemo, ali nemamo spremnosti da ga pustimo da on večera s nama i mi s njim, te i dalje duhovno gladujemo.